Ebi byona bigambirwe nyuma bazyo akurundana sente zo kombekera abojo buraro ayishemere rya government rya Sazinga Primary School Rukshango muri Katenga mu district ya Mutoma aho babahira umuganda go bushahwigana bwa siminti computer na nesente kandi ubutumwa bwe bushomerwa rukure byemezano mu ihanga sezumurari abana eminyeto abantu bato twatanse okubegesa ebintu bya science computers kanka physics ebyamashanyarazi ebyamezi ebintu obyegire. It is very 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 important. You can survive anywhere. Obegese nachi shumuruzo echo kubasa kukozesa okahereza umwana wawe okamusigira ukamanya utati umwana waje namuhereza iki nabonye kukwanda yayo nani tayira kuseba nirinde nada kweza shitine sana nakumka amujyawo imbazane bayigura sika uko muntu washanga hanitso gushana gushaka ukwenda gushaka sika gumwishinzo. Abebembeze muri district ya Mutoma baterire ba OBs na ba OGs bamashomera gago n'umuranga ngo buno bwibwire bagaruka aho barabire agamashomero nguga tukozire kintu tutarizo muri agamashomero kuko betamuzamwe bigere twija tukashoma twagaruka mu gatwarya gahoro tutaro agamashomero gari historical kandi agatwire ubwire buringwa kandi abantu abinje bona abantu tukora nabo bakagashomera sonje bakiri tukuru munonga kugumana twija kagahagera kagongera ntunguka. Bwanyuma yabeje kweyongera ubwinji abasaziga Primary School bakatandika kuraza beje mu kibina ekibaru kwenda ngo kikometa meji. Our target was kugira ngo tombeke boys dormitory abo abana bakaba binji kandi kishomero tukakosaho classes zabo so mwe bakatushaba ngo abana nibenda abana babiri binji nibenda classes zabo twakozere dom kandi sima abantu mwene basakuja kwaso umukorogu na munonga cha personal fundraising committee Benson Kada kandi hamwe n'umujenyi mukuru Meja General Kendo Tafire. Abebembezi bishomerereye basimere mukago erugira hero okuba kwataraho aho miliyoni 5 ezababire nebetenga barundineho miliyoni 24 na n'ubushaho 200 bwa siminti. Ombyo wegese tarudini tarutaro tarpolitiksi tarugombe byaci obegese no begese amakuru agagasha kwa Michael atwakire.